mukjizat sajeroning pangastawa anak sane percaya. Rahajeng semeng para pamiarsa suluh galang kangin sane tresna sihin titiang ring ajeng ide sang putra Yesus Kristus. Ngiring iraga sarang sami ngaturang angayu bagya ring ajeng ide sang aji. Santukan sangkaning sih paswecan ide. Iraga persida kecunduk malih ring galang kangin puniki sajeroning kahanan rahayu. Sadurung ngawitin pangastawa puniki. Ngiring sane mangkin iraga ngaturang manah pikayunan ring ajeng ide sang hyang roh suci. Duh ratu, dumogi ide sang hyang roh suci ledang nedunang prabawa suci ring sakancan manah lan pikayunan para pamiarsa sami dauk semeng puniki. Sunarin pikayunan para pamiarsa sami mangde persideng resepang lan nampi sabda kaparipurnan sane pacang kawedar. Mangde dados dasar pitresna sane kukuh sajeroning kauripan titiange sareng sami. Amin. Ring sajeroning cakepan sucine, wenten kalih sabda sane maosang indik kawisesan lan mujijat sane kapolihang antuk penastawa. Sane kapertama, kaunggahang ring Yakobus 5, paosan 16b, sane maosang pangastawa anak sane patut lan satia, punika ageng pisan kawisesan nyane tur ngawe tuang mujijat. Sane kaping kalih manut ring Markus 11 pausan 24. Ide Yesus ngandika, napija sane katunas sajeroning pangastawa, yening cening percaya sampun molihang punika, sinah pacang kapaice ring cening. Semeton pamiarsa sane kusumayang titiang, kawisesan lan prabawa rah ide Yesus Kristus punika ageng pisan prabawan nyane, tur nenten wenten tandingan nyane. Sangkaning kasucian rah ide Yesus Kristus, sakancan pinakit sane ngawinang sengsara, prisida ka icalang tur kabebasan. Anak sane wute kawang sulang panyingakan nyane, ngantos prisida ningali. Anak sane lumpuh kasuciang batis nyane, ngantos prisida majalan. Anak sane bongol lan bisu, ngawitin raus lan miragiang sabda suci. Terus sane pinih mawisese, anak sane sampun padem, prisida mawali urip. Prabawa rah ide Yesus Kristus, nenten na inin mauah utawi berubah. Kawisesan nyane setate ajak, ngawe tuang mujijat ring kauripan sapasi raja sane nagingin manah antuk percaya sane tulus, paga turutan sang saya. Nah, semeton sane luhyang titiang, ngiring sarang-sarang negesang malih, makudang-kudang kisah ring cakepan sucine. Kisah sane mabuat pisan, anggen ngelimbakan kepercayaan iragane, tur dados sesuluh urip iraga sadina-dina. Wenten kisah anak sane mawaste Bartimeus, jatme sane sampun makudang-kudang warse nenten merasidayang ningalin, malinggih ring sisin margine nampek kota Yeriko. Ipun mireng ide sang Yesus rauh, raris majerit nunasih paswecan. Akeh anak ngelarang tur nunas mangde ipun meneng. Nanging Bartimeus nenten surut, ipun malah sayan keras majeritan. Rikale ide Yesus ngandikayang ipun kaundang tur mataken. Napi sane abdiang cening. Bartimeus nunas mangde prasida ningalin. Sakejap punika ugi, panyingakan nyani dados galang, tur ipun prasida malih ningalin galang jagati, sani sampun makudang-kudang warse ical. Wenten taler kisah anak lumpuh, sane ketedunang antuk timpal-timpal nyane saking Raab umah. Mangde persida wenten ring ajeng ide sang Yesus. Malantaran percaya timpal-timpal nyane sane tan surud, anake lumpuh punika kasucian, tur ipun persida majalan. Ipun bangun negen tikeh genah nyane malinggi. Tan lali taler ring kisah anak istri, sane sampun roras warse keni pinakit mesuang rah. Sane sampun ngemargiang sakancan pangubadan, nanging tan wenten sane mapikeno, malahan sayan reret kawentenane. Ipun wantah nunas mangde persida ngusud pinggel busana ide Yesus, tur sekejap punika ugi rahnyane meneng, anggenyane waras.
percaya sane tan surut punike sane ngawinang mukjizat rauh ring kauripan nyani. Tur sane pinih ngangobin manah kisah Lazarus sawitran ide Sang Yesus sane sampun padem petang rahina ngantos layon nyani sampun mambu. Nanging rikala ide Yesus rauh ipun ngandike antuk sabda sane mawi sese. Lazarus medal kajaba. Tur Lazarus sane sampun padem punika prisida mawali urip. Medal saking guani sinambi kakaput antuk kain layon. Semeton, kisah-kisah puniki nenten jowantah satu lawas ring galah sane sampun lintang. Kawisesan ide sane ngawangun anak wute, lumpuh, sungkan, ngantos sane sampun padem. Punika kawisesan sane pateh, sane kari janten taler ring pantaran irageni rahinane mangkin. Yening irage taler nagingin manah antuk percaya sane tulus, tan surut, tan sangsaya. Sinah kawisesan ide punika taler preside makarya mukjizat sajeroning kauripan irage suang-suang. Sane mangkin, titiang ngulemin para pamiarsa sami, mangde melinggih tenang ring genah soang-soang. Genahang tangan tengen ring angge sametone sane karasa yang sungkan utawi pinakit. Sapunapije jenis pinakite punika. Ngiring sareng-sareng ngaturang pangastawa puniki, antuk manah sane kukuh lan percaya sane tulus. Mungguing prabawa rah ide Sang Kristus sampun ngejerang tur ngarahayuang iraga. Duh ide Sang Putra Yesus Kristus, titiang percaya ring prabawa lan kasucian rah ide. Ledang je ide, ngicenin kasegeran lan karahayuan ring sakancan pinakit sane wenten ring angge saliran titiang. Ring sajeroning parap ide Yesus Kristus sane mawisese, sakancan pinakit, kalemahan lan sengsara sampun kabebaskan saking angge saliran titiang. Titiang sampun nampi kasegeran lan karahayuan. Tiang sampun kewangsulang ring sajeroning kawisesan mukjizat idan. Inggih para pamiarsa, sane mangkin nyiring iraga muputang antuk panugrahan saking ide Sang Aji. Dumogi ide Sang Aji, ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah ide Sang Hyang Roh Suci, ledang nyarengin kauripan para pamiarsa sami, ngicenin kasegeran ring angge sarira, kasukertan ring pikayunan, miwah paswecan sane limpah ring kulawarga sareng sami. Dumugi paswecan puniki nyarengin kauripan iragani sareng sami, ngawit saking semeng puniki ngantos salawas-lawas nyani. Amin. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike sabda sane praside kawidarang dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji ngicenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pamiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.